Suzanin izbor na divnoj lokaciji u centru Beograda, hotel sa 5 zvezdica, Konstantin the Great. Naravno, tu su i lepi restorani i veoma ljubazno osoblje, tako da možete da svratite i ako nemate neke ambicije da ovde boravite duže od 2 sata, koliko vam je potrebno za lep razgovor i za neki lep ručak. Mi danas lepo razgovaramo sa ovom lepom mladom ženom koja ima neverovatnu biografiju. Ona se zove Biljana Parapid. Biljana Parapid je inače po profesiji lekar, kardiolog, predavač na univerzitetu, docent i veoma je zanimljivo da su recimo čak prijateljice moje mame mene pozivale kao, ne znaš Biljanu Parapid, pa živite u istoj zgradi, jer ako nemam pojma. Ona je, kaže, čudo od lekara. I šta sad čudo od lekara radi ovih dana? Ti si obuzeta jednom fantastičnom idejom u medicini koja je potekla odakle, iz Amerike, odakle? Jeste, znači ovako, čudo od lekara, hvala na komplimentu, je upisalo svoje studije školske 95-96 u Beogradu, a te iste godine, sticam okolnosti, ja sam u Americi imala priliku da se upoznam sa nečim što je tad tek počinjalo kao inicijativa American Heart Association, što je jedno od 2 udruženja kardiološka u Americi, koje se bavi pre svega promocijom zdravog načina života i skretanjem pažnje onim populacijama koji su u riziku za različite vrste rizika i koji su načini da se njihovi rizici modifikuju, odnosno prilagode nekim, približe nekim zdravijim normama i da im se u tome pomogne. Zašto su žene u riziku? Žene su u riziku zato što ono što mi inače učimo na medicini, počev od osnovnih studija, da neko kad ima infarkt on dobije bol u grudima koji se širi u vilici ili vrat, nije obavezno što žene imaju kao kliničku prezentaciju, kako mi kažemo, koronarne bolesti, a koronarnu bolest to čine i angina pectoris, infarkt miokarda. Znači, i žene, nažalost, vrlo često se javljaju lekaru zbog vrtoglavica, nesvestica, migrena, osjećaja lupanja ili preskakanja srca, kako mi kažemo, palpitacija i neretko mučnina nagona na povraćanjem, koji su, između ostalog, ono što čini tipičnu kliničku sliku za jednu ženu koja ima nekakve najave koronarne bolesti. Zašto su muškarci više izloženi infarktu? Zato što muškarci imaju češće bolest velikih krvnih sudova, znači ona 3 velike one arterije koje svi već znaju da postoje, jer svima je sad već toliko poznata moderna tehnologija i snimanje invazivno koje se zove koronarografija i gomila pacijenata, čak i kad nisu u medicini, kažu jeste, rekli su mi da imam zakrečenje, zapušenje na jednom krvnom sudu od 3 i ostalo, ali žene nemaju takvu predispoziciju koronarnoj bolesti, one vrlo često imaju nešto što se zove mikrovaskularna bolest, odnosno bolest sitnih krvnih sudova i onda vi jednu ženu koja je stigla u urgentni centar, po svim našim dijagnostičkim kriterijumima ona jeste prebolela, na primjer, infarkt, i vi onda pošaljete na koronarografiju i onda oni njoj kažu jeste, ali čisti su vam krvni sudovi i onda sad zavisi od toga koliko vam je doktor svestan, pa će reći vi jeste zdravi, što je pogrešno, a drugi doktor koji je malo ovako nije podložan bajasima, jel te? On će reći vi niste u potpunosti zdravi. Kulturološki žene su navikle da sve nešto nekako, uslovno rečeno, trpe. I zato žene nemojte da trpi. Dolaze kasno. Ja uvek prepričavam priču svoje pacijentkinje koju sam pregledala u urgentnom centru neki petak noć, subotu noć i kažem, znate, gospođe, vi morate da ostanete. Žena, pri čemu u tom trenutku nema više od 45-46 godina, ali ima jedan vrlo lužan EKG s kojim ja želim da je zadržim u koronarnoj jedinici zato što treba da se leči. A ona meni kaže nešto što je mnogo simpatično. To je, doktorka, se ne ljutite, mogu li da idem kući samo da izdam večeru, pošto muž dovodi decu s treninga. Znači, to je priča iz jedne srpske ambulante. I te su priče, nažalost, identične svuda u svetu. Biljana, ajde, kaži ukratko, na šta žene treba da obrate pažnju? Na kakve simptome? Kada da se jave doktoru? Kada da kažu, sad ću da odmaram? Ako ste žena u 30-im koja je uspešno iznala svoje trudnoće bez reproduktivnih problema, ali ste
u nekom trenutku pred kraj trudnoće imali nešto što svi već znaju da je neki povišeni šećer ili malo neki skok pritiska, onda treba, bez obzira što je briga o potomstvu, svakoj majci uvijek prioritet. Svaka žena koja se porodi, kad god da joj kažete posle porođaja, znate li treba da se javite svom lekaru za 3 meseca, ko će da misli za 3 meseca o tome da treba da ide kod lekara? Tako da ta majka mora naći vremena u ranih 6 meseci ili godinu dana da se javi nekom internisti. Šta u menopauzi? U menopauzi da se trudimo da se što više krećemo, da se najzdravije moguće što već date prilike, zemlja, profesionalna orijentacija i obaveze svakodnevnog života nameću, što je vrlo teško. Ne možete nametnuti isti režim ishrane ženi koja radi od 9 do 5 u nekoj stranoj firmi u Beogradu i, na primjer, nekoj od mojih sestara ili glavnih sestara koja radi smenski rad 12 sati rad, 12 sati noć. Tako da mi znamo danas da sve što je narušavanje tog osnovnog dnevnog ritma isto povećava rizik kod svih zaposlenih u zdravstvu. Tako da to je isto važno, znači da se opet trudimo jer njima je noć, ono kad se svi mi odmaramo i kad je organizam normalno bi trebao da se odmara što je biološko, oni rade. Treba se u suštini čuvati polako svih onih faktora rizika koji nas vrebaju korak po korak, a to je da ne solimo puno ili makar da ne dosoljavamo. Dobro. Da se čuvamo gaziranog. Gazirano isto povećava pritisak. Pravite beleške, molim vas. Ovo je jako važno. Trudite se da hodate. Sve što možete peške da završite. Beograd danas propagira gomiru pešačkih zona, ali je veliko pitanje koliko mi njih uopšte koristimo. Posle pešačenja treba se truditi, mada je to teško reći. Ja prva to vrlo često kršim. Kažu spavajte redovno. Jedino što se može nešto savjetovati jeste neka veća fizička aktivnost pred kraj dana koja je dovoljno iscrpljujuća potencijalno da bi nas naterala da zaspimo. Govori se o tome, o velikom odlivu mozgova. Veliki broj lekara odlazi na rad u inostranstvo i neće se vratiti. Šta je tebe, ženu takve edukacije, sjajnog porekla, odlične karijere, šta te je nateralo da ostaneš u Beogradu, u ovoj našoj Srbijici? Smatram da svako od nas treba da čini ono što ga ispunjava. Meni je ja trenutno uspevam da ostvarim svoj studentski stan, odnosno da edukujem žene u Srbiji da nauče da čuvaju svoje zdravlje. Ja mislim da čovjek pre svega treba da bude srećan sa onim što radi. Ja sam srećna da lečim svoj komšiluk i da edukujem neke nove generacije doktora. Tako da to me drži u Srbiji. A ja sam srećna što mogu da ti uzvratim za ovaj divan razgovor i za vreme koje si odvojila. Evo, izvoli, ovo je poklon firme Sarantis. Nešto što će ti biti veoma fino, neka miceralna voda, neke lepe kremice. Tako da... Ovo je sjajno za džep u mantilu. Tako je, za ruke, je li tako? Jeste. Odlično, odlično. Draga Biljana, draga doktorka, ti kao medicinski radnik sigurno si čula za firmu Herbasvet i čula si za Femisan. Femisan A, ti još uvek se nisi ostvarila kao majka. U svakom slučaju je dobar za žensko zdravlje, a naravno i za reprodukciju. Ovo je, ja mislim, najbolji melem za pete, potpuno prirodno. Svi su ovi preparati potpuno prirodni i razvijeni u lokalnim laboratorijama gde rade stvarno sjajni farmaceuti. Hvala puno. Govorili smo o dijetama, o kretanju, o svemu onome što može da nam bude korisno i za zdravlje i za izgled, a to je S1, jedan napitak koji se rastapa sa vodom. Ti isprobaj i baš me zanima kako će ti se dopasti. Drži ga u frižideru. U petak na posao na frižideru. Tako je. I pošto mi žene treba da budemo doterane, evo pogledajte kako izgleda doktorka. Ovde su 2 flakona jako lepih, prijatnih mirisa, potpuno prirodnih, koji se zovu Economic. Jedan je muški, jedan ženski. Oboje smo shvatili poruku. I takođe je zgodan za u džep. Hvala puno. Zato ih ja volim i uvek ih imam sa sobom. Hvala puno. Eto, Biljana, puno hvala. Nadam se da nećete biti pacijent Biljane Parapit, niti
bilo kog lekara njene specijalnosti, ali ako vam nekada nešto zasmeta, pa ako mislite da vam nešto stvarno sa srcem nije u redu, a niste zaljubljeni, potražite doktorku Parapid, ona je u kliničkom centru. A mene je, naravno, za ovaj divan razgovor obukla Elipsa. Ovo je jedan divan komplet za leto dušu.